Animazi umuntu animazi ubuntu bakhe futhi kanisazi nesintu sakhe kuphela nazi izinto anazo nezinto azifunayo kepha yena animazi umuntu kepha wakwangithithi ngenhla ngomnye umfowethu wathi mina umuntu ngiyamazi wathi umuntu umhluzo wempisi la ngikhuluma ngempisi uqobo lwayo inkinga wemphethe isikhumba semvu umuntu ungalale ephenduka wathi la ngikhuluma ngomuntu engase ngithandane naye kaze ngalala naye iminyaka engaphezu kwelishumi wathi kepha ngangakaze ngembulelwe ukuthi khona abanye abantu athandana nabo abangaphezu kweshumi nina animazi umuntu wathi umuntu ungalale ephenduka wathi la ngikhuluma ngomuntu owangikhipha esikoleni wangonisa abantwana nami ngisengumntwana kuyacaca ukuthi lapho wayibulala ikusasa lami nina animazi umuntu kepha wakwangichitha futhi omnye umfowethu wathi mina umuntu ngiyamazi wathi umuntu isifo esingalapheki iphutha elingalungiseki inkinga engaxazululeki wathi lesi sifo siyasifuna ukuthi usithembe bese sifuna ukuthi nawe uzithembe lasa sisekhona sonke lelizimo elilomhlaba oyindingiliza lasa sinozakhela khona abangani bethu esibathandayo nabasithembayo nabangani bethu asebazakhela abangani babo ababathandayo nababathembayo nabangani babo bazakhela abangani babo ababathandayo nababathandayo ngezinkinga nezimfihlo esizixoxela abangani bethu ngoba bawuthatha zinje ngoba zinjalo bazixoxela abangani babo nabangani babo bazixoxela abangani babo nabangani babo sizophinde sibuyisibili sibabuya nabangani bethu liqhekekele lukhamba uphele kanjalo mngani mina animazi umuntu ngoba animazi umuntu ngizobona ukuthi umuntu akusona leso sidaba esinezandla ezimbili ezibambayo izinyawo ezimbili ezihambayo namehlo amabili abukayo kepha umuntu ungumoya ngoba kube kwakungona ngesikhathi esiphambili ingamehla engakazi abona phambili umuntu engakazi azibona yena kusuka ekhanda kuze kuyofika ezinyaweni ngemumva nangaphambili nangesikhathi esifanayo ngoba nangesikhathi esiphambili amehla ebuka okuza ngaphambili nakhona phambili abese yanqundeka ngoba kwangamehlo enyama kanti umuntu ungumoya manje ubona okusemphefumulweni sithi ngubona ngamehlo omphefumulo nina animazi umuntu ngokuflethela kamlomhlaba emahlombe ngithole izinyoni ezimbili ezinamaphiko amhlophe ezinyaweni imizimba esikhombisa ezingelosi inyanga kaAbibi ukwehla kwenkosi usiya mina lona esandleni ngiphethe amahlahla elomthole elomkanu elomlahlakofi ngimile phezu kwentaba ngiyolanda imphefumulo eyaphelele emaceleni nasenhlangalaleni imina lona ngithunyiwe ukuyolanda imphefumulo yabantwana eyaphelelwa uphila isasa sibelethweni imina lona ngiyolanda isimilo sabodadewethu abanye abathola abantwana nabo besangabantwana imina lona ngiyolanda isimilo sabafowethu abanye abathule ezidakangizweni bazibaphelelwa nayisasa labo empilweni nina animazi umuntu inkondlo kuphela eyobhakazi